Niingon sa Jesus mga igsuon sa tong ebanghelyo pagtapos nga alang kaniya ang tanan buhi dili patay. Mo tuo ba mo ani? Para kuno sa Ginoo ang tanan buhi dili patay. So sa ato pa kitang tanan ron nga nisimba og bituos Ginoo dili na gyud mamatay. Tuo mo dili. Dili man to. Di ba? Ingon ang Ginoo alang kaniya ang tanan buhi. Tuo mo dili. Nya mo tuo mo nga dili na mo mamatay. Siya. Aw nay atong kabuang motuo nya atras abanti ba. Ang tinud-anay kitang tanan dili na gyud mamatay kay ang kinabuhi nga gipaambit sa Ginoo nato kinabuhi man niya mao bitang gitawag tag larawan o kasamahan sa Ginoo. Iyang kinabuhi mo'y gipaambit nato, so dili na gyud ta mamatay kay ang Ginoo di man mamatay. Pero dunay duha ka klase sa kinabuhi. Naay kinabuhi nga sana kinabuhi nga malipayon, naasay kinabuhi nga magantos. Nya kining duha ka klases kinabuhi magtipon ni dinhi sa kalibutan, pero ini katapos nas ato dinhi gitawag og panaw, nya ato ba nang ginganlag kamatayon, magbuwag na ning duha. Dunay kinabuhi nga pulos na lang kalipay, naasay kinabuhi nga pulos na lang pagantos. Pero dinis kalibutan, nasugod ni sila nga nagkuyog. Muna dinis kalibutan og mangandoy ka nga malipay gyud ka kanunay, mura kag buang kay di man gina pwede. Gasagol man na ang pagantos og ang kalipay. Pero sagdi lang moabot rang panahon nga buwago na sa Ginoo ug mao na gidto ang importante. Way katapusang kalipay nga wa na gyud kasakit, wa say katapusang kasakit nga wa na gyud kalipay. Be kamo kuno be pangutanay mong tupad ing na sa may imong pilion katong way katapusang kasakit o way katapusang kalipay. Ay kana pangutana. Anang imong tupad ba pangutan-ay naon sa may imong gusto. Kinsa dinhing ginikanana nga sa gagmay pa gatubo pa inyo mga anak nagtudlo na gyud mo nila nga ayaw mo kahadlok pagpakamatay. Kinsa man? Wa ano? Kasagaran yun imong itudlo, likay gyud anang sakit, likay anang kasakit, likay gyud anang kalisdanan o likay gyud anang kamatayon. Ana, muna ito itudlo. Muna sa unang pagbasa, nindot kayo ning inahan nga naay 7 ka anak. Siya mo itigdasig sa iyang mga anak nga magpakamatay. Patay yung 7. Siya itigdasig. Nya unsa may iyang gisulti? Ay mukahadlok pagpakamatay kay banhawon rata sa naghimo nato. Wala pa to si Kristo ha, kay Old Testament man eh. Pero nitlaom na siya nga mabanhaw rata. Unsa may iyang gibasihan? Ni siya ang naghimo anang kalibutan, ang naghimo aning mga bituon, ang naghimo aning mga bukid, ang naghimo ninyo diri sa sud sa kong tiyan nga wa ko kahibaw giunsa mo paghimo diri, maura sanay mubanhaw nato. Muna ay gyud kahadlok pagpakamatay. Importante mamatay ta nga nagtuo kaniya nga milaom ni ining maong kamatayuna or kinabuhia. Mo sa nay gilaoman ni Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz ug sa tanang mga martyrs nato. Nya kamo ug kamoy ingnon sa hari nga kundi gani ka mubiya ang imong tinuhuan, putlon ko ng imong dila. Musugot mo dili? Mubiya o dili? Anong kwenta-kwenta pa man mo diya?
Lisod magani mog ingnos Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos mobalibad magani kanugon ana Lord kanugon no biyai ang inyong amahan ug inahan biyai ang inyong asawa ug bana biyai ang inyong mga anak tungod kanako ug biyai ang inyong kaugalingon di man gani mo ana bisan gani ato lang minus-minusag jutay ayaw mo paningil anang nakahulam kaninyo na mo balibad pamanggani ta ana no anang buangon gyud kay tas tanan ba gi-underestimate nato ug wa nato tuhoy nga kani dayng tanan nga atong biyaan tungod og alang sa Ginoo mao di ay agianan padulong sa way katapusan nga kalipay. Muna ang atong tubag sa Salmo sa atong tubag Ginoo inigpakita sa imong himaya mahingpit ang akong kalipay. Dili ang makalipay nato kining atong lawas gadaran is dimalas tanawa ng mga tiwasono na kayong mga edad awa di ba ang ilang lawas mo igadaan ilag dako kayong binuang di na kanaog sa hagdanan di ba di na manggani ka tunga sa hagdanan ana kani atong lawas ana ni mana ayaw ay kakuan diha ayaw sad ka hunahuna nga lipayon ka ng imong tupad kanang tupad nimo lingi aragon ng naong nga makalipay ka na nimo samot na ning nagwali baligyaan ra kag slat ani nyag di ka mo palit imuon pa kang guilty lawa mo palit may impierno gid mo anaon pa pero ang uban sad nito o bayasan kay murag sakto man sad ni kay ang imong pagpalit og slat dinhi simbahan para man sa simbahan di man na para sa imong kaugalingon mo na ang tanan nga nipalit og slat malipayon atong pakpakan ang nipalit og slat mao na ihalad lagi ang imong kinabuhi sa Ginoo anha ka diya malipay pasabot di ay ang tuburan sa kalipay mao ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo mao na ang gitudlo sa Ginoo nato nga pagampo kanang amahan namo gauna gid diha matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit nya sa pagsulti nato ana ayaw gyud pag-ingon nga di nako kaya lisod buhaton nga naman ang Ginoo rasan maoy mulig-o nato mo na giingon ni San Pablo diri sa unang ikaduhang pagbasa nga mag-inampuay ta maglinig-unay ta kay lig-unon ta sa Ginoo nga matod pa niya diri hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo. Kini di ang pagkamainantuson kana bang the capacity to suffer grasya nas Ginoo. Testinge ikaw asawa sige higyaw-yaw imong bana mag-anam kabugat ang imong bation. Pero sige gingon ang Ginoo Lord antuson ko ning animal dako antuson ko gining yawaan ni ana di ba mag-anam sa kagaan imong bation kabantay man ha awa mo kabantay wa gid mo musuway suway lagi. Sige be, practice na imong tupad. Og di man na nimo bada, di nimo asawa, practice lang yapon. Ing na sugod karon antoso natika. Ing na karon. Ana. Nitubag siya. May tag moingon sa siya nga same to you. Ana no. Unya kanang tao nga kusog kay muantos, suplaya na sa Ginoo og grasya sa pagantos ug anha kadiha malipay. Kana bang makaamgo ka nga sa imong pagantos nakapadayon ka, midaog ka sa imong pagantos. Mo na gibati sa mga anak katong 7 ka buok. Nidaog sa pagantos, lipay kay sila. Gitawag nag-triumph over suffering. Og mo na nang gitawag og the joy after pain, ang kalipay human sa kasakit. Ang Ginoo ra gyud makahatag ana, dili ang tao. Muna diri sa atong ebanghelyo nangutana kinsa man to siyang asawa nga nakapangasawa man silang tanan. Ang Ginoo dinhi ra nas kalibutan ang asawahay
dito sa langit wa nay asawahay nga naman kalipay naman nga way katapusan. Di na ka mangitag asawa oy, di na ka mangitag bana. Kami sa mga pari gisugda na namog puyo mo nang di nami mangitag madre. Nga naman ang madre wa masad mangita namo. Usahay masipyat sad na. Kana bang maharian tas yawan o hunahuna, magka sugat-sugat sa may panagsa. Pero og nagsunod na kita sa Ginoo, di naman ta mangita anang tawhanon, kalibutanong kalipay. Kanang naagi mo gakos nimo, naagi mo hapuhap nimo, wala ta mangita na. Kamong mga asawa, tanawa og mosunod na gid mo sa Ginoo, di ba din agid mo mangita sa inyong bana? Magsige na mong pangitag pare. Lagi, asa man magmisas father, kay mo serve ko, man ninyo good. Kamo sang mga bana, ug magsige mong alagad sa Ginoo, di na mo mangitag asawa, oy. Sige ra mo pangitag madre, simbahan. Ani mo simbahan? Li minister ana. Ingkaw nya pader, dili na din na nato higugmaon tong bana ug asawa. Damor nga di na ka mangita sa imong asawa ug bana, damor ka nga makahigugma niya sa tinud-anay. Nga naman, magsige naman kagsunod sa Ginoo nga nag-ingon, bana, higugmaa ang imong asawa, dili ang silingan. Og asawa, sunda og tahura ang imong bana sa tanang higayon. Magsige naman kagsunod ana. Kinsa mang banaha ang dili malipay, nga sigihan nimog tahod, sigihan nimog sunod, di nimo sige hagyaw-yaw. Kinsa masang asawaha nga di malipay nga ikaw ba na sige na lang kag higugma niya, imo na siyang giisip nga imong kaugalingon. Kinsa mang asawaha di malipay ana, di ba? Pero di ka mangitag asawa aron ko nang imong asawa ni kuyog og lain, kamao kang mo paabot niya. Mingon ra ka kung nahuman na mo uli lang niya. Di ba? Okay, nag-seminar man sila dito, nag-seminar. Mubalik ra siya dire. Di na sa ka magsigig pangita sa imong bana, siging kasilo sa imong bana, igo ra kang mingon kung saan ka masaya, susundin kita, suportahan kita. Di ba? Ana, ug hantod ang imong imong bana, muhimog mga buhat nga di na maayob, sakito na ka, tamparuson ka, kulatahon ka, magsige ra jud kag ingon, gasunod ko sa Ginoo nga nag-antos, nothing gonna change my love for you. Di ba? Till death do us part. Yakin sa mga pamilyaha ang dili malig-on tungod ana. Pero suwayo, pangitaa ang imong kalipay, pangitaa ang imong bana, sigigtiks, asa naman kang animala ka, asa naman ka. Ngano di man ka mo reply, tawagan nimo cannot be reached, inig uli, love ka dahil nimo, diin ka, ha? Mingon sa nimo ba tamparuso, sige, tamparusa. Tinamparusa din mo, divorce dayon, buwag dayon, ang mga anak sad magsingaw, mga yawa niya akong ginikanan, mga animal. Parting kubutas kalibutan, no? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna andam kang magpakamatay para nako. Sige na. Kay kitang tanan, kinahanglan kitang magpakamatay para sa usag-usa aron dili ta magpinatyanay. Kay kung ako andam ko magpakamatay ninyo, di gid ta mo patyon. Kung kamo sad andam mo magpakamatay sa pare, di jud ko ninyo sakiton pinaagi anang dili paghuhog sa kolekta. Nga naman kay lipayon. O anha tada dapita mga lipay tang tanan. Pero maingon gani ka nga ako mo ay mabuhi, ako mo ay malipay, patyon tagyod ka, kay babag ka sa akong kinabuhi, babag ka sa akong kalipay. Muna ron ang kalibutan gasigi nagpinatyanay. Di na lang tamo apil nila ha. Adto tamo apil sa tagalangit. Nagkuyog ang kasakit o kalipay, pero kamaotang malipay panahon sa kalipay, kamao sa tang muantos nga malipayon panahon sa kasakit. Ug mao na ang tinuod nga kabubuton sa Dios. Di ba? Sige, ang mosunod ana manindog ta.